antu 13 ba Bero kaunti ya Meru ne bagwatikanite na murimu wa corona na gukinya 17 antu bare bagwatikanite na ju kaunti neu akirikithia nteto eje abisa monene wa otungata Dr. James Kiremi ariuga antu baba ne bare barakaranirite na mwaje wa bana wa murimu jojo uria watumirirwe kiumia kithiru ariuga aje baba bonthe ne betherete bare quarantine ne thirikari ne ambirite guchwana na bare nabo bakaranirite nabo mbere ya gwikwa quarantine bwezete ore Kenya ikinyetie na gukurukia ngiri inya antu bare bagwatikanite na murimu jojo Muthur Murioki ni agutwamiriria nteto cietu ni kumenena je kana rimwe 40 bana baraba gwatikene na rondene Kenya ilibwe 13 baumite ndene kaunti ya Meru ojo ni kulingana na Dr. James Kiremi urani abisa munene kirwangiro gimo mwere ndene kaunti ya Meru narua Meru County to confirm case inge 13 cases cha COVID-19 otora bwa thomerwa ni waziri wa afya wa Mutahi Kagwe na case iji 13 ni case irathimi ndene ya Meru County ni team chetu cha disease surveillance na mass testing na tugitaga araugite aji baba 13 baumeni ya mwaji obana na bombe barale bagwiko quarantine ndene cibitari ya Meru arana ndibo shora na antu bangi barabara bakugwatana nabo antu baba 13 baitangu gamwe na bonde tuko bajukia na twabeka ndene isolation facility yetu ya treatment aja Meru Teaching and Referral Hospital na ito kwirigira bakendera kuona utungatiri otabangi baratoraye nabo na baorana bana inde tugakara nabo tukwira cibatirie na okibau baraitangu nabo kwibona contacts barabaguta contacts 20 nabo itombere kinyago ku bajukia kenda beta quarantine ne kenda bomba ku protect ke raia ba Meru batikaja kutabara exposed ke dineje Untubobo ibombete kulikidwa ne mutongeri wandikwa obishine bwangamana nwe Gideon Kimathi antu beto tujukia murimu jo very very serious. It is not a joke anymore. Ore odikeria news na aru na kuigua Kenya to kurekondi cases nyingi sana 184 cases na kiri 184 ne kuidhikera monono ntuge county Meru na cases 13 na kulika na Daktari Kiremi agenda ne kaunti ya Meru ba murimu wa corona iberigiri guta nambara bagita ya na nyaba kinyankurukia magana kenda untura bambite kuibangania nonto bwe karikariri thirikari ge projections chayo twirite guketha kwina patients kurukia magana kenda baraba ketha bakiumba kwithwa bena coronavirus ndene Meru na thirikari ya Meru County ni tuthitie mibango ya kwithwa twina nguruki itanda magana jathatu bia isolation ambao mwanya na quarantine bia isolation bila viumba kwithwa bika ekwa patients baratumba kugea nabo ba coronavirus na centers u imwe ikethwa Menti South inge theri Menti North ya Jaturi na inge rutherwa Nyambene na ara Gembe South amana bobo Kimathi naugite arigitani barabonde bakumenyera aji baba kinya baba tekwa na nje ciao indi baba thurite antora bakethwa bagikara nikene nyiboko gita wakagita mbethora bakithima lakini baba kubatriti nabo kenda tumenyera families ciao kinya bo as a government ito chuite ara tukabeka na tutumbo beka ange itizani na on hotel tubamenyere au nikena nabo bari batriti amwachio ageta karau atumba gwitagi family yewe for that duration na kuma uno eto mu test bara tungataira patients bara tutere nabo kuma tariki 18 cia Mei narua bara thimero kimeike na be negative otora thirikari ugite bari tingwe bara wetu no mankanya betha baikaritie kenda bateka ya kwa kugwata murimu wa coronavirus rira bengugine na results chao chi negative na tukabarekeria bamwe group imwe mbere ba nenja bakare na antu bao nuntu bateta njake antu bao kuma tariki 18 kenda tuendelea nandi na timu ingi njeru ya kuendelea kutungatira babe kunandi igitariri babe kunandi antu 15 nauga kagita gaka mumiru na bwiri kwimenyera muno nonto kurigita murimo jojo ni onto bobomo na duka tumira mbeshe nyinge muno kesi wiri ona ndi 13 ukatarirwa mbeshe iri kwendeka gutreat kesi yo isaroto mani nonto kethia ni kovaro suit area ira muntu abati gwikira daktari ro gutreat muntu
kireu amuringithia mutreat anatoa inatupwa na tenguo ya shilingi 100. Hapana, very expensive. Kesi 13 you can multiply, contact chiao multiply baraba gutiriti antu bau so gatara mantu jau jonthe ne mbesha nyinge mono igotumirwa and Meru County government and Governor Kiraitu Murungi, we are setting anything possible. Kiripotera Wero TV, Mbita Muthuri Muriuki.